atiefo ntie me Ethiopia na wo mu wi a wo mu jeje se ye gitu mu se ayam hihie ne kun no dia na hwan na de ba ye bisa ho se den na NS ya okumi prosifo chesi no a na wo mo pe na ache no NPP for ne koye because say election petition aye tiawo ene ma onya pressure ayam hihie na wudi a NPP for patapa asemu say ye ntwa ye ma pressing fa wo nko ye ma ne mfa no nko but wo ma ne mfa no nko a untimi ntum firi Ghana ha ba bi obepie bia no ye nya no a asese ye chi no enti se eno ho ayam hihie ne ma ye kun no owu ye dia na minua na ho na kofa ayam hihie be so ye NS ya okuluko but se mo na makoye mo postmortem now say postmortem no say ayam hihie ne kun no dia ene na mesre ka say na NPP for ne kun no fugu black ya me koye nyame ncha de me koye the same fugu no abi na hye na kufu ado fugu na hye ko black na kufu ado so abetra say ayipata so hene na wow the way you know she black na me she black kwa na he dey enti general mosquito Asiedu Nketia say NPP for ne say omu pedi okun eye NS kumi a ene eye wo ma said na pressure so na ma NS kumi wu ye dia ene NPP for ene ma pressure na ekun NS kumi na busia nyabotre na memo winchire mu greater1 TV ni subscribe like comment na share no dofo bi enya bi enhwe Akwatia by election ni gusu e koso na nsam ni de agentre ha ebra ye 1 week ni course during the weekend a Asiedu Nketia kopie mu ye na before that ni na ye bisa NPP for Afenyo Markin mo ebe ka se NDC for ena ekun NS kumi ama sa media Akwatia MP atwa nanan mo Asiedu by election koso esan se omu na de call to nsensem jijira ba ma yi kon emia ne kon tawe kire no a se eno nam so ama ndi adwendwen ni pressure ewu ena Johnson Asiedu Nketia say hey hold on say your pressure am pass the mo kan no eno na ku NS kumi ono ya Akwatia MP ni dia ene na ye mo MPP for mo na mama ne pressure san say akwada ne nuru ni so na nya ne dia akonya ne nya ne dia ne yere ko dan Supreme Court say there be enkrata mo de ba na sefata mo eno na mama forso na modi na chi aye ne duodum ama akwada ne nkwan so atwa tete sa enu nti no abusia wotie Akwatia FM wo ya bai obi wu a enye se eye obi ade but akwanya abeto ho se sabre de yenim de ete akonya no so ena yenim DC no se wo mo mienu nyina wo afa enti MPP ni NDC nyina eka bom eye se yemfa lawyer bedi akonkwa na che se akosete atomu se wo mo miensa no nyina wo party ba komo eno no MPP antimi mejina honka se ekwan de nye MP4 na eyie na eno efsese efiri aba kese munim se me party ni power u party ni power iso adwuma no akwan ho adwuma so ye enti na ye ntwen ya kosi dabe enti last 4 years nse na NDC ni na ye MP ena president Akufo-Addo ti akonwa so beka say obebu nkonta ka say wa ye 11,000 kilometers brofu kwansi mpem duba ko kota de akwan ko a ye mi say ho say si ye chichemu a Akwatia chefa eye sen na me ka say ukọ nnoma kromu a ye nyina kwazo yi prebuo ko bia ukọ no ye nnoma kromu enti no de wo mo ye temptations ne manema e beso so ntokwa no ne ade ade ahyeda ne agya wo mo enti ochina na election no ba me fa fidie so na matu NDC fu nyina fo se die enti aye baae no wo mo ma wo mo remfi na yenyina yen focus on the entire buy no na yen saka na de ko nti na
ayi ho asɛm Dr. Bawumia nom ne nam ho sɛ ayi NDC for enim omo ewu no ho bia asɛm na mo de pressure to ne so me de anka member ho asɛm mo de pressure to anka unim yes sɛ esre bɛhia ense say free akrante ba no okay what am I say arentia sɛ akrante ba na tisere no obviously onene ma me nyina ho na omote no onam no preach sɛ esrenhye when the betia no enye ono a asɛm we say ya wo mo akɔfa abai wo mo ho asɛm wo mo ho asɛm NPP for no ho asɛm because papa wu a ati obia nso no mu yes obia nim de kwanye fa so a owu ye ya meka se NPP for mo na mokun no okay na mo na mote ho na mo beka se ewu no papa no wu ye no ayam hihie any pressure any kun no se Bawumia statement is anu okay Afenyo Markin so aka na si empanimfo mo hwe yo na o pese waja nan tra na ofuru dua koja onan ebedru fam no na ebo ho ba ko na apete so na se womo yenim yakum ni postmortem se womo ayo womo nye yo yenim de wom ena yenye nipa obi wu a ne de ye politics de de nam nkofa postmortem mra se de na omo ya atames de nkofa we mra yenye sa ne ma no but se mo na makoye mo postmortem now see postmortem no say ayam hihie ne kun no de a ene na mesre ka se na NPP for ne kun no o sre ka se NPP for ne kun se she say wo mo si ayam hihie ne kun no de a because NPP for ne kofa ayam hihie ebeto ene ya kun because abato a ye kono ye to aba na ye kind declare results na wonti ase a de o ya ne se ebia electoral commission animu ho menti ase ye nkai no foforo okay o ye no na anyeye na e declare obi wi a court na woko na court so sa type of court a obekọ no electoral election petition on the court no mi hu ayam hihie bia ewom se ukona odi bimo odi fo obi de obekọ akoto prison so police for mam police meche si use ye pe wa achew so ultimately yes enti ye bisa ho se den na NS ya okumi police for chase no na omo pe na ache no NPP for ne koye because say election petition aye tiawo ene ma onya pressure ayam hihie na wudi a sanka me Asiedu Nketia mentia eno dia ono Dr. Bawumia nko wuda daada na na kufu adwa ono kura na enyini se ne pressure be kosoro sanka ono so wuda daada ya ne wo mo anko gina court bosome nwotwe mekai 2013 eno no wo mo no na de ekoye me party pani na President Mahamudu so ye me candidate ya wa wini wo mo na de ekoye bosome nwotwe o mo ti say President Mahamudu wu ya na mimi wu ya obi anwu ena achire ya 2020 yesu ye di Bawumia court ene nanado sa abato a omo ni ye no enye ne kwan so a eno nso na Bawumia di owu adura na
anana nana do so adi obu aduru wo hwe NSC akumi ne mfia wadi ene ne pressure now they compare baby anana nana do aduru ene Bawumia aduru now san hwe say poswa NSC akumi o defend or pere no a parliamentary seat any presidential seat ana we no mo pre no emu de wo hina e bia e hwere okura wo yamba hyehye wo kase enti na misusu se empanimfo ti se Bawumia what the vice president paying as I say me credit with some credibility so former vice president na uguso ka nkwara nsemu ibia emwa so na ya okuma asem no atiefo ntie me Ethiopia na wo mu wi a wo mu jeje se ye gitumu se ayam hihie ne kun no dia na hwan na de ba okay ye to aba wo ha ene ya declare na skumi ene ya ka se ye ntiase resource no ensisi so okay ena yede asem no court enti yede court no na yenya nsuae MPs no okay enu nti court no hwe yasem no emudro ye evidence no mudro ena court de tabo eye injunction ede to so say NSC akumi no ma ye nsuae no wo parliament ho ansa okay ni ehwehwe saa asem no mu hunu se so ono ne wini kroje ananya ono ne wini ya ena koto akoseve parliament esan save ono NSC akumi no na places bese nsia kura eno so yakọ court I apply for injunction but na court nyantra so say obe grantee injunction na say on grantee enti omai munu ba bi esusu say wo ya de na obi apply for injunction kura no a yetimi gina application no so okay etwentwen so okay enti e bae no yempani parliament wo mompani NPP mpanimfo ne yempanimfo ya hia ye say hia ye kohia na yasoe nkrofo ini kwa be ne de befa so ye nipa be nsia na asese ye de o ma court na I apply for injunction na ya kuminde no de court atena so agia tum say the weight of your evidence no say the tabo to no say ye man nso in okay I no de ya complete process no abe serve ya kumi no court no amasa kwan court no amasa order no Kofodua high court okay the tabo ato so enti court the tabo akoto parliament clerk no so say man nso in NSC akumi and odi bi ama honest ya kumi no so a ono so ne nsa aka say court order odi abanie enti ye mra mu no man mra mu no se court ka se enkoye we na ukoya court chimichi utum okay eno ne friend no contempt of court say what book court animtia okay ene wo ye hwan president o speaker mo kai say ye ne wo mo wo achinye sembia Afenyo Markin ya ne court ekoka say MP fo bia wo mo akofale independence wo NPP mo enti speaker eyi wo mo free parliament ya Afenyo Markin so on tiase ya oko court koma very weird ruling be ya muso because ruling say nye papa kura no a it is still the law until say ubekwa akosisan okay so anunti na adie sanda be na nkwanta ayira wo de koye court ma order obi adi so says ana democracy kwantie na ene obi de akọ na court ama order osimini so
Enunti yɛne wɔ mo kan ya Afenyo Markin se sɛ yɛampene so amea nso NS Kumino sɛ MP a ɛne NPP foɔ be disrupto saa parliamentary sitting no koraa so ɛre enunti me maso na wonim obi a onim parliament nhyehyɛ bia nim sɛ yɛto aba mo no saa wie general election Okay. speaker no wo ho dada no onye speaker biem gise MPC so a na omo wo ho dada no so omo so nye MPC biem even though yato aba ma omo asan aba new ones ya beka ho ba omo nye MPs ko sisi e be so e omo in eno nti no speaker so na otimi frɛ parliament nhyiamu eno nti ye de ahye constitution no mu sɛ clerk of parliament a ono ye head of bureaucracy, parliamentary bureaucracy in parliament ono yamanu to me say first meeting after every general election no ono ne first parliament clerk no constitutional man say to me okay inti ye to abawia first meeting clerk no and fixing ne bibia no afre inti ofra first item say omudi kan eye and say ye best swear in members of parliament ya elected woman no okay ye swear omu wi na fe omu abeye full MPs omu ye full MPs ya na ombenya tumi e dia elected speaker na omu elected speaker so wi na speaker so anya tumi a preside am ya elected deputy speakers okay ya elected omu nyina wi na chese ya hyehyɛ parliament no enuru saa no na parties ya ewo parliament ho majority party no na yayi yempanimfo sɛ we be majority leader we be chief whip we be say na minority so yi wo mo de na kyerɛ parliament no set up fully okay and sana president na wa win no wa ba be swai ewo parliament anim enunti sɛ yenye parliament nhyehyɛ no a ɛkyɛ sɛ president ntimi nswae 7 fu no so twam a na ɛkyɛ sɛ ɔman no ni president nti so jani bia timi de ku pagyato na ɔkɔfa assembly yɛn enunti e ba saa no Afenyo Markin sɛ yampene so ama NS ya okumi na nkɔtena mu am yɛ nswae no a ɛne na de besi wo mo be say sa parliament meeting no enti clerk no ene clerk no ni wo mo nyina hia clerk so say court de eyi abreme tabo abeto me so enti me so minim na me ko gina ho say mi swae NS ya okumi a na me bo prison kwan ama me ho ayo no clerk no because injunction no injunctive clerk injunctive NS ya okumi okay eno ase ono o medi obi abatu achi enkoda prison okay enti enyina ye ya yehu kwan ya de befa so no ene ye na say okay ene clerk yemfa nko parliament ho na before obeswe wo mu in no o kai gazette ya nipa wo mu din wo gazette no mo electoral commission de akwa ama ya gazette wo mu say wo mu na wo mu ye duly elected ye bobo wo mu din maako ye bo din ni abo Akwatia ye bo we ni abo Afenyo ye bo we ni ye bobo ni nyina besi acha say we num na electoral commission say ya elected wo mu na se court wa asem wo obi a ho a na no so ye de atodwa okay nti clerk be bobo wo mu nyina din eno o kan court tabo no eno so ekire petemu migiri se mo amoye nso ntrofo yi ene wo mo etitifi ana ye hwe wo mo ewa abrochire wo mo ehwe social media nyina asem ya me kan mebo a wo mo nim ena already ayenu se nensaka injunction from Kofodua High Court against NS Yaokumi
Inti court no restrain or no clerk no say manin so eno in. Okay. Ena wasan restrain ya kumino say manin metram parliament ho say or so in. Inti omo ya saa na parliament ya bu court anintia ono enesi ya kumino so bu court anintia. Enunti yakano behind the scenes ya antentam inti o kano pete mu ha ayi ni ho afiri mu as clerk because ono ni power to me so betimi akoso ya kumino apam na afiri ayi ho se ni party mpanin for say he manenko enunti o kan ma wiasefo nyina te se wakan ade no e de akire enesi ya kumino a onim se anamon bi a obetu bia no ehun sunsanso o ye prepare say obesoa enti o kan no sa wie ye no wohwe enesi ya kumani mu a obia nim se ye mane kwan mane kasa obesori afiri obekasa enesi sa na tie dia because ono ankasa waye law oyela ye ni otiase anka ye call no to the bar into ono nim the implications of the speaker clerk na aka o try say o sorry akasa na Afenyo Markin no say on transe o mu na ye party mpanimfo e the late MP no yes o mama no kwa mana nkasa e na Afenyo Markin sorry gina ye en wo ka say MP na fa no lawyer into say yan kan kire clerk say obetre mu am ye swai de beba bia odiniti beje clerk no san kan biem o say saa no waka enna yen side no ayarga no mon ka say da bi Afenyo Markin anu asem ense say ye de chi nipa no wa bra ono ankasa te ho enti yem ma ono ankasa nsore enkana sem Afenyo si ompene so da o ma yankasa o manen kasa wo ye twe ya eno kwa ye twe ye be 15 minutes na hu debate ni nyina parliament o ka o bo wakora e ho record wo ho nti de course of parliament ho nyina e recorded nti ye me ho say bibinum te say former vice president num ni Afenyo Markin num betimi abegina Akwatia edanda nsemoni so enunti ya ena moka se de ade na ye no se sana etie Afenyo si o mane nkasa de a na che se ye gitum se de waka no silence means consent inti se ye mano kwai e mane nka na ye se de ni leader no aka no eno anu no de a ye de ye be fa no saa yeso ye pentem akoye so eri in inti ye nya de a ye be twetwe bibia saa ena ye jaye ena ye fa no se ya okumi ena wako committee contempt of court. Contempt of court no eno na ye criminal charge. Okay. Eno de itimi de uko to prison. Okay. Ni si wo parliament no. Eti said de yeti ahemfie na obi abesaman ewo nananim na ye gusu aye ye die no. Na ba kwa sori akasa ti aman hene no. Ni achi no dedua. Ye kan dedua no ho asem wie ansa ne aba main issue no eti asemo a omukofa bae no na chese akowura in the realm of criminality enunti na prosifo eba mu nti eno de nka election petition the procedure oye den wo so enunti omo cite no for contempt no ye court nso a Afenyo Markin say mane nko court na citing for contempt. Contempt inti ya freu say brabe you no na ya cite for contempt. Afenyo Markin say mane nko. On say omanya hangover be from
tamwa na omuti abai mu a womo de court no ayese eye womo personal property a de womo ye bia na court afo aso amano na ni wura fi se ne ma asesa nti o se ma ne nko wa nko no ena court no issue bench warrant okay se ba bi owo bia ye nkoche no court so issue bench warrant ya ba bia o hye bia se ye koche wo eno na di police fo tracy no ba ha na ye hwehwe no nkran ya ye gu no ena tracy no ba ne krom ha o bechi na akọ ena mobilize NPP for patapa asemu say ye ntwa ye ma police mfa o nko ye ma ne mfa no nko but o ma ne mfa no nko a untimi ntum firi Ghana ha ba bi obepie bia no ye nya no a asese ye chi no enti se eno ho ayam hihie ne ma yekun no owu ye de a na minua na ho ne kofa ayam hihie be so ye enesi akunuko Afenyo Markin na wa san be gira ho se ni wo ya o ya ne ma mu be ye nyina emu bia nkire se papa no wo ye ha mokra 1 week no because still metio so ka se me dressing yeah samote yeah yeti on say social media abepa NPP for to so much say first no a na wo mutimi etwa ntro na traditional media for no kata akire ma wo no ene enye possible bibi ekoso a nipa etwa no live mpacho video no a saa asem no si ye no wo de mo bohwe a na mo hwe atade e hye me okay fugu black mo use a video no fugu black ya me kwa ye nyame ncha de me kwa ye the same fugu no bi na hye na kufu ado fugu na hye ko black na kufu ado so abetra se ayipata so hene na wow de wa ye no wo hye black na me hye black kwa na ye den I see uko yes na wo shata de bia keke da bi me hye fugu black ya eno na me de kwa ye obi ahwa na no otufo na hema ye no safugu na me de kwa ye mampon hina ye safugu na me de kwa eno na me de kwa ye uso akojire ba bi dada manfo se na me matade no menya appropriate dress ude obehu atade a okay video no na tie for mo Facebook when him say nipa more than 600 is on Facebook enu ntino me hu de opeso oka ena me wura ye be wura ho wahu de omo ababa ena wo munim se okay woni okay nti we fugu black okay e de atade wo say man she white say me kobosi na ma me no se mo nyam ma mo onti asiese me de lawyer bedi akon abaho ma me no wo mo nyina because one say me free NPP for kromo okay buzi akro okay minim wo mo ti se de me pante ehye me wo mo strategy nyina wo me nsam enti we no na wo mo la say wo say emotions na wo mo de campaign enti na wo pese wo mo ye niam bi na intensify emotions no enti papa no wuye me suma constituency executive for any candidate say wo mo nkohwe na yere no enchia no mami ya makwan se ye mechia no wo mo koduru ho NPP fo abegina ho se ye mpene so ma saa Akwatia constituency executive no nkochia oba no ebra e won kran owu ye no na uma executive so kochia no na me link kran na am say di aba no enti me candidate ne no wo mo nkochia na yere no won kran wo mo say da wo mpene so ema ye nkochia oba no na am say yo ene mo nsan emetra aye no du so a ye behu de besi na wonim de wo mo ankasa nim ene se kranfo no otise meba me Asiedu Nketia otise meba pepepe
Only me first born. Dr. Asiedu Nketia. Okay. The classmate no. Oh, I see. Aye kumi eyire no. Kumi yire no. Wow. Enti what say me ba. Enti e be di na ochi dan no ma ye de krata bre me say ne asif say ne papa ne me na me say ye party chairman. Wow. Ah, why invite me? Me by the me by ye. Me ba no cry ka craving come na ba ye. No say e na ochi dan ti wo mo twen say eyi da no dura na wo mo aba. And for video we see the brand had chairman na chairman achi. Okay, nti e hana mo benya fugu ne kre. We fugu ade kwayi. We fugu ade kwayi. Ti we na Endra NPP organizer Kushian Central for say chairman odan go black ho. Black trousers and we show. The so-called improper dressing. Omo kano me bacho fugu black and a down also black. Na kufado na so also she black. Yeah, na so na she black fugu. Bawumia so tin intense. On so genchi ano. We no we genchi buy. So jenu ni. And ana ubenya bibi akre. Na one na si we yefan ko yi. Na ade ba ko etwom sum se won so ba na ogira on nyina wo yisi na je so bi aye ni abre no atwetwa nti na ba ye ba wura ade mu na he yempino na me hwe wo mo ye sa na me sere kire wo na me se mi ya me twam pese wo mu hu se de wo mo ye na enka me coat na ka o she to kura so me brafo ba samum me papa ya brafo hene accommodate you sign no enti me never say no e mommy hu yes so because that will na nkasa ya we na ba so enunti no saa de no a me ba adamfo o de krata ni kuna free mo o de krata breme na me san ye party because or the party office ema ye ma ye executives no crowd discuss here na no ya helicopter akwanhia isi ye no yes NPP executive we na bi ni we num nyina frefre na kufa do kra frɛ me ma me akɔ wow ɛna wɔn san ma me ayi sɛ wɔn epese wɔn be chia yen me she da frɛ hu meeting sɛ ye metwen MPP fo ɛno no ye hu no TV so ne ayi kura no a etimi ma temperature e wo man no mu kura ba fom so sabre no kura na wɔn akeka no ba bi sɛ ye beku mahama atwa ne yiriti no ne ma wɔn kan no nyina wie ansa na wɔn de nkrai ba sɛ wɔn pese wɔn besrae meka se o yamma kwa na omomra womo ba so kura me de to koduanim se me minim se nkwara no a womo ne nam a womo keka nsem a se bi mpra de san womo nwene ho no me mfa eno ho sobo emmo mpanimfo no okay enunti but pani wo fie na nkwara awe kraman ana womo we nanka e ka se omo ye nankarefo enunti no omo kwa ye beyire ye ho se ye mrantie ne mabawa no ye betu omo fo se saa ne mai wantwi no ne wuachi ne manema no enkofa hwe ma enunti omo so nka kire omo achitafo no na ye nyina nka mom ne enye omo ayie Ghana na ahwe ade eno na jasenkodua pa ye chew ewo ye party office we no so ba pete mu mo bia enu nti se no achi wo mu nipa bia wu na busua no de krata abre ya obeda tena ho aka se wo nko eno dia ese se wo ko eno dia adisu ma bedru ha ha ni wanchi stone throw na o mbeti se na yiri beti se me papa kura baaye oti eyi ha Akwatia yakose no wa ma say nye papa oni me ba no kura yonkofa no kura mu betete no kura so
ɛna me yɛsɛ mɛkɔ me bɛkɔ nso ɛna me frɛ na nabi ɛsan frɛ Jasin Kodua sɛ de da no mo frɛ me ansa na mo ba party headquarters no me so me ba yie no ɛwɔ wanchi nti me bɔ mamane sɛ me na nkwan so a me ba ɛna mo ka sɛ ɛna si ye twɛn na o organizer credit kan abɛchi akɔtrans na msi o no free different area na me so me free ha ba bia yɛ se ebehia na ɔno di manim ti ma frɛ wo mo ntimi se wo mo ntwɛn me na me bɛchi a ne nyina ya bɔ mu aboyen sawa I see nti me ntwa no let ne ba no mo kɔ no wo san ye kɔ me ye kɔ anopa no me besi mu no me ye NPP me frɛ wo mo se wo mo abeduru wanchi wo mo waye na se wo mo se an na me se men so afi na me ba aye na se wow enti ayade a wo mo ahyɛ da plan ne bibi na de wo mo ahyɛ da wo mo bo apa because ye do kro num kra no boys no be blocko ye car kwan no so na me say e be say me ye bo mo police for no ye na mo ka say o traffic traffic na me say yo traffic dia ene oyina brand nsisi no akokra na nsisi no nti menante nti mo mi nsi ene esi ene nante fa kro no mo akokowura ayo nti ye ba be wura ho no na me organize me enye organizer we bandi na bandi no ma kochi awie na wo pie ba na obeka say GS mo me emfa ye candidate no nko na me say why na wo nti politics ase nipa ono afiri mu a de obedi na de ebesi no hene no ono anko na yi a obeda di na konwa ena mamre mu nso no se ntra wo mu twa se onimni wo bi on na tete no na ade no ukunipa omususu se ukọ na yi ase a bibi be yew enti se wo mu abeye kantana ya nkọ ho a na che se wo mu kampe asori se esai se onimni wo no ho binti eno nti na wantimi ama yi na se enti ye beko enti abusia what Asiedu Nketia is saying no yam fantoto ho no kra na ase nya no kra nti na magya comment o ama o say for adwenche to comment section ho feel free never to adwenche ni na bon bede na ehegu won ma fe like video yi subscribe so nya nya maamia follow Facebook Instagram TikTok Twitter ni nyina greateronetv mo som for na najwa na megye makram